Talasanje. Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. 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 Šetnje. Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje. Talasanje. U ovom trenutku. Pusti priču. Šetnje. U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču. Talasanje. Šetnje. Trenutku. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje. I konačno talasamo iz studija 1. Današnje talasanje će biti posvećeno kako ovo sad može da zazvuči. Ajde prvo ispeci pa reci. Danas ćemo govoriti o rečima. Jel može tako da se kaže? Može. Ali ćemo govoriti i o jeziku. Da li ste razmišljali u stvari kojim jezikom mi danas govorimo? Naravno da govorimo maternjim jezikom. Mi govorimo srpskim jezikom. Ali ono što je zanimljivo u toj priči je priča o menjanju jezika. Koliko se srpski jezik menjao kroz istoriju, koliko se promenio, koliko je danas samo refleksija onoga što je nekada bio, a koliko je toga sačuvao. I u krajnjoj liniji, da li mi menjamo jezik ili jezik menja nas? To će biti tema današnjeg talasanja, današnjeg drugog sata koji se zove Pusti priču, a meni će u, pa ne mogu da kažem ispravljanju krivih drina, ali u svakom slučaju sagledavanju problema koji se tiče svega ovoga što sam nabrojao, pomoći Simo Ćirković, gospodin koji je autor savremenog urbanog rečnika srpske svakodnevice. Dakle, jedno novo izdanje koje pokriva brojne termine i izraze koji su se odomaćili u našem jeziku, neki u poslednje vreme, a neki nešto ranije. I pomoći nam naš kolega i prijatelj Vlado Đukanović, lingvista, koji će sa strogo, ajde uslovno rečeno, naučne tačke gledišta pokušati da sagleda sva moguća moderna dešavanja u srpskom jeziku i tendencije. Pa sad, vidjet ćemo što bi rekli naši stari kom obojci, kom opanci. Ovo je talasanje, ovo je Pusti priču, pa puštamo i priču, i jezik, i reči, i sve, i muziku. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Oh, sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, sunny one so true,
talasanje. Pa nismo baš džuskali uz ovu pesmu, ali džuska je jedan od pojmova koji se nalazi u rečniku urbane svakodnevice. Je li tako? Tako. I sad, kad kažemo džuska, šta to u stvari znači? Džuska znači lelujavo igranje, treptaj srca i treptaj duše u stiskavcu. Aha, tako govori Simo Ćirković, ili da budem precizniji, Simo C. Ćirković. Autor rečnika urbane svakodnevice, koji u podnaslovu ima i rečenicu maske pred licem vremena. Da li to znači, mislite li na to da se mi u stvari upotrebom ovih reči nekako maskiramo pred samima sobom ili maskiramo vreme? Koji također kao aliter svoj pseudonim koristio je drugo ime od svog zvaničnog građanskog, kako je u matrikulama upisan. On je rekao za žene koje su ovako malo više namackane, rekao je lorfe nafrakane. Lorfa je krinka, krabulja, obrazina, čuvida, sve kako se već to navodi u srpskom jeziku, u kodifikovanim rečnicima. Znači, maska je zapravo jedna tajna, ali ona je istinitija od laži. Mi se maskama branimo od onih svakodnevnih i svakovrsnih laži koje se vrte velegradom, njegovim avenijama strasti, tajni, uzbibanih ideja koje su zasnovane na novcu i bogaćenju, a ona duhovna vertikala na kojoj bi trebali da opstajemo, ona je malo zapostavljena i zato mi se maskama branimo od te navale, od tog hrvolja koji nas je pritisnuo, koji nas gotovo guši i mi bežimo u masku da bismo opstajali, da bismo tražili svoju bit, svoje suštanstvo, tajnu svog opstanka i osu opstanka. Drugim rečima, maska je naš odbrambeni sistem. Jeste. Mi se branimo od svega ovoga što ste naveli, ali čineći obmanu. Ne, to je nije čista obmana, ona je zapravo prikrivena tajna. Aha, a obmana što je nije već, laž, naravno. Obmana je već licemerje, himba, bekstvo od istine. A ovo je već skrivanje, ono što kažu u modernu ilegala. Aha. Znači, jedan refugijum, jedno pribežište od jednog tranzicijskog doba. Vlado Đukanović, lingvista, naš kolega sa drugog programa radija. Koliko ima potrebe da se mi u stvari povlačimo u tu ilegalu danas da bi sačuvali neku, uslovno rečeno, čistotu jezika? Nisam ja sasvim siguran da je to današnja potreba. Ta potreba je u stvari odvajkadašnja, ali pošto nemam dovoljno godina, ne mogu da svedočim, slutim da je to potreba od vremena, od kad jezik postoji, stalna je to potreba. Ljudi u principu i žive kroz jezik. Dakle, vi nemate načina da budete čovek bez te sposobnosti komunikacije. To je jedna od osnovnih odrednica čoveka. I u tom smislu vi zaista ponekad imate potrebu da odete u unutrašnju ilegalu. Dakle, govorimo o jeziku koji se čuje ili koji se vidi. To je ono što je napisano. Ali retko ljudi razmišljaju o tome da vi i u glavi, u mislima zapravo sklapate sve to što će posle izaći na jedan od ova dva načina. Te misli u glavi, to je prava ilegala. Mm-hmm. Tu se zapravo čovek u stvari neizrečene stvari. Eto, baš tako, stvari. Ne znamo ni šta je to. Aha, dobro. Simo, da počnemo od samog početka. Koliko je vama vremena trebalo da sastavite, uslovno rečeno, prvo izdanje ovoga prvo izdanje, rečnika? A burbe condita, da kažemo, ili od samog početka. Jedan moj stari novinski urednik nije volao to od samog početka, nego od početka. Krenimo od početka. Krenimo od početka. I tako ide pesma, krenimo od početka. Započnimo ljubav od početka. Bravo. A ne od samog početka. Da. Bežimo od samog početka. Da ne počnemo od sredine. Da sredine, nego idemo direktno u bit, u meritum stvari. Znači, danas mi smo, kako da kažem, vrlo skroviti ljudi.
ovo što je rekao gospodin Đukanović, da živimo u jednoj mentalnoj ilegali. Mentalna ilegala je zapravo jedina tajna koju imamo, ali kažu da postoje i mehanizmi za otkrivanje tih tajni. Sad da ljudi su opsednuti raznim sistemima koji to razotkrivaju i koji ruše taj posljednji odbrambeni mehanizam koji čovjek posjeduje, ali mislim da jezik je jedina brana u kojoj možemo da postojimo kao tajna, ali ne kao tajstvo, to je nešto drugo, ali život u tajni je zapravo život pod maskom. I moderni čovjek, on, iako je u shopping centru, on navlači jednu masku, on je razdragan, veseo, on nije više o svojoj mentalnoj tajni, on je emanacija pojavnosti, on je bogat ili želi da se predstavi kao bogat, on je kupoholičar, on obesno troši svoje novce kojih možda i nema dovoljno, ali tog trenutka želi da pokaže da ih ima i u većoj količini. Čak znači, i nego što mu je potrebno. Da bude pun kao brod. Da glumi kompradora, tajkuna malog za kućnu upotrebu u jednoj aveniji bogatih prodavnica. Koliko ima reči u pa ima nekih između 12 i 13 hiljada, a posredno ima i 25. Ajde da vidimo, slučajni uzorak kaže, evo, odmah licemerje. Kako se stvari slažu? Licemerje, dvoličnost, neiskrenost višeg reda. Znači višeg reda. Veliko licemerje zamenila je velika istina sa kojom međutim nismo znali i još uvijek ne znamo šta da učinimo, reče Goran Marković jednom. Da. Dakle, licemerje je jedna od reči koje se nalaze u rečniku urbane svakodnevice. I znamo i svi da je licemerje u suštini postala jedna opšta pojava. Obična reč, ali licemerje je tu dato samo kao jedna poštapalica, ono što zovu filmadžije pokrivalica. Pokrivalica ovog vremena od kojeg mi bežimo. Ovo nas vreme tera sa glavnih intelektualnih autostrade i tera nas u ovo što smo rekli u ilegalu. Na sporedne puteve. Pa na sporedne puteve, neki usporedni putevi, kaže, neko je napisao 3 važne knjige, dobio Nobelovu nagradu kao Ivo Andrić za vreme prisilne okupacijske ilegale. Ali današnji pisci, oni vole pompu, jedva dočekaju sajam knjiga da protrče svim onim autostradama, fale im točkići da bi bili još brži, da bi potpisivali svoje knjige, da bi se gurali sa onom uzbibanom gomilom koja čeka potpise, da nosi kući knjige, a te se knjige onako listaju, gotovo i niko i ne čita danas. Ali dnevne novine? Dnevne novine su došle u takvu fazu da one služe samo za prelistavanje, tako se zovu te rubrike, prelistavanje. Da. Vlado, koliko je zaista bila potreba ovog našeg društva da konačno dobije jednu knjigu koja će pokriti i ove reči kao što su, na primjer, likuša? Dakle, imamo reč koja u suštini označava damu naglašenog erotskog ega, koja je preterano napirlitana barbika, što je opet nova reč, ohola fačkalica i tako dalje i tako dalje. Koliko smo mi promenili naš jezik? Aco, previše se bacate tim pridevom nova. Barbika je stara 70 godina, da se razumemo, niti je mlada, niti je nova. Moram priznati da ste u pravu, mada se ja s barbikama nisam igrao, pa verovatno to. To mogu da razumem, ali skrećem samo pažnju na to koliko mi u stvari često reči percipiramo kao nove, iako one uopšte nove nisu. Dakle, ni lik i njen rodni pandan te reči likuša nisu u stvari nove reči, one su tu bar 20 godina, koliko ja mogu da posvjedočim, nije nemoguće da su i nešto starije. Veoma nam je potreban ovakav rečnik. Dobro, sad ovo nije pravi klasični rečnik u onom leksikografskom smislu. Ovo je više kulturološki rečnik koji pokušava da uhvati, ajde da tako kažem, stručno, jeli, da zvučimo onako malo i naučno, leksičke markere urbane svakodnevice, a ono na početku rekao ste đuska, jedna od reči iz urbane svakodnevice, pre bih rekao svakonoćnice, više mi je đuska vezana za noć nego za dan. Kod nas u leksikografiji, ajde da je nazovem formalnoj, zvaničnoj leksikografiji, postoji jedan problem od samih početaka, od
prvog Vukovog spiska srpskih reči iz 1818. To je da se uhvati leksika narodnog jezika. Dobro, u vreme dok je Srbija bila zemlja seljaka na brdovitom Balkanu, to je imalo smisla. Ali već od 20. veka na ovamo Srbija se u stvari urbanizuje. Danas više od polovine Srbije živi u gradovima ili gradićima. Da ne kažemo u Beogradu. A mi u leksikografiji se ponašamo i dalje kao da smo u 19. veku, pa jurimo narodnu leksiku, to znači leksiku van gradova, kao da u gradovima ne živi narod. I u gradovima živi narod. I upravo ovaj rečnik to pokazuje. I bit će vrlo zanimljivo videti da li će neko sutra u novom izdanju novo izdanje jednotomnog rečnika uneti leksiku iz ovog rečnika koji je u leksikografskom smislu veoma korisna građa. Tu ima naravno potpuno šarolikih reči, nekih koje ćete već naći u rečnicima književnog jezika posvećem, ali nekih koje u stvari žive, a koji nikada u rečnike ne dolaze. Svaki pristojan leksikograf neće staviti u rečnik reči tipa lik i likuša, ili će ih eventualno, ali potpuno subjektivno procenjujući da li reč treba dođe, staviti kao žargonsku reč. Ja uopšte nisam siguran da su lik i likuša za generacije mlađe od 35 godina žargonske reči. To su reči veoma široko rasprostranjene, potpuno normalne lekseme koje funkcionišu za opis određenih pojava, odnosno određenih tipova ljudi. Rekli ste sad ono što je meni zazvučalo prilično važno. Pola Srbije je u urbanim sredinama. Ma možda i više, nisam gledao rezultate poslednjeg popisa. A ona druga... Nisu objavljeni detalji. Pa to. Uslovno rečeno da kažemo druga polovina je i dalje van tog urbanog područja, da tako kažem. Koliko se jezik razlikuje? Istinski. Ovako, to je naravno prosta podela prema mestu stanovanja. Međutim, i selo je urbanizovano u ogromnoj meri. Da li mu je i rečnik urbanizovan u onom smislu kao što i u gradovima? Pazite, televizija tu završava sav posao koji je nekada trajao vekovima. Televizija je završila za 50 godina. Naravno da vi nemate odavno već čistih narodnih govora, izvornih narodnih govora. Škola, televizija i radio su zapravo veoma ujednačili jezik. Danas ozbiljan dijalektolog kad ode u selo da ispituje govor nekog kraja, on sreće samo tragove dijalekta i mora biti veoma vešt da razluči šta je tu dijalekat, a šta je u stvari uticaj svih mogućih medija. To znači, Simo, da bi vaša knjiga u stvari u nekoj priči mogla i da bude rečnik svakodnevice, ne samo urbane. Ona je rečnik svakodnevice, ovo urbano je samo naglašeno. Ona je čak i suvišno, kako je profesor objasnio, ali ona je čak suvišna reč, jer ako smo mi svi prešli u gradove URBS, mi smo pobegli od onog ruralnog. Ali nametanje ruralnog je veliki greh prema srpskoj kulturi. Ima jedan beogradski arhitekt koji voli jednu zastarelu reč, žižditelj za arhitekt. Za taj pojam. Kaže, Vuk nas je, lišio te lepe reči. Vuk nas je lišio i drugi stvari, ali nas je približio Evropi. Sa to približavanje, imali smo mi i drugih kulturnih ljudi za Vukova vakta, ali on je odigrao onu ulogu koju je odigrao, ali sad profesor je lepo rekao, grad je zapravo mera stvari. Grad je ono veliko trkalište. Sad svi jure tu ulaze, jedni ulaze, drugi izlaze, ali to je jedna velika vrteška, jedan karusel koji traži od nas i energiju i trajnost. Ta trajnost zapravo je nosilac tih reči. Kad smo kod trajnosti i kod reči, mislim da je krajnje vreme da se osvrnemo i na to da je neko davno rekao, ako vam ne kažu da je svanulo na televiziji, onda nije svanulo. A to su rekli svojevremeno i momci iz grupe AHA.
Pusti priču. Pusti priču. I talasanje na Stereo Color talasima Beograda 1. Pričamo o jeziku, savremenom, urbanom, ali i u širem smislu. Nameravao sam da postavim pitanje mojim gostima, dakle Simi Ćirkoviću i Vladi Đukanoviću, opet filozofske prirode, ali spustit ćemo, evo, ne morate da brinete, spustit ćemo loptu. Hteo sam da pitam sledeće. Zašto se vas dvojica zovete Simo i Vlado, a mene zovu Aca? Zašto ja nisam Acu? Kad je to počelo da biva praksa? Bog se ti zna to i u onim tminama istorije za koje nemamo dovoljno podataka, ali dešava se ta stvar i u ovom trenutku. Moje ime iz izvoda iz matične knjige rođenih je Vlado. Međutim, najveći broj ljudi, naravno u Beogradu gde sam se rodio i gde živim, govori Vlada. I onda sam ja dugo imao problem kad kažete negde kažete ime i prezime, ja kažem Vlada Đukanović, oni kažu Vlada Đukanović, pa pišu Vlada. I još gore kažu Vladimir Đukanović, onda sam se ja naučio da govorim Vlado sa akcentom na onim do, da bi prosto upisali ime tačno. Ali ozbiljno govoreći, ja kad pričam o sebi, ili sa sobom, menjam to ime kao da je ženskog roda. Ja kažem Vladi, a ne Vladu. Pa upravo to sam hteo i da pitam. Nekada se znalo, ako se završava na A, da je to žensko ime, a ako je na O, muško. Je li to bila... To su đačke simplifikacije. Znalo se u nekim krajevima, ali zbirno u srpskom jeziku tu su lončići stvarno davno pobrkani. Dakle, to je išlo od kraja do kraja i od imena do imena. Apsolutno pravila nikakva ne postoje, odnosno niko, a trudili su se mnogi, nije uspeo da ih uhvati. Kad govorimo od kraja do kraja, pretpostavljam da i svaki kraj Beograda ima svoje neke izraze koji se ne koriste u drugom. Konkretno, znam da su Zemunci naročito ponosni na svoj način govora. Boga mi Dorćolci misle da su Zemunci mazuli način govora, to sam slušao. Rođene Dorćolce kako se žale na Zemunce, tako da je tu stvar da manje više problematična, ali koliko je u sakupljanju građe za ovaj rečnik urbane svakodnevice bilo važno proveriti te lokalizme? Pa u okviru te beogradske lokalitete pre neke večeri na jednoj slaviji bio je jedan od tvoraca jedne reči perpendikularan u značenju zafrkancija, pošalica, fino skrivena glupost. I ja sam redigovao za jednu veliku izdavačku kuću jedan religijski rečnik i sad stoji, kaže, perpendikularna arhitektura. A ja napišem u primedbi, kaže, kod Srba poznata kao arhitektura pozne gotike. Perpendikularno je nešto uspravno, a delo je ovako slojevito, tajanstveno, onda može da bude igrarija, zafrkancija, bekstvo od suštine. Kaže, to je perpendikularno. Kao nedokučivo, nejasno, začudno. To pomeranje, ko su ti tihi tvorci novih reči, da li su oni macani koji sede u kafićima već skockani u 8 sati ujutru, ili su oni koji dolaze u podne na prvu jutarnju kaficu, ili oni tek koji se bude i dolaze negde oko 10-11 na svoju poziciju negde u undergroundu. Sad je to teško odrediti. Ti fini tvorci, to je starinskim jezikom rečeno, to je neko množestvo, neka množina, neka silesija ljudi koja isplivava iz razi svojih tajanstvenih baza i noću se sliva u jedan centar. U tom centru strasti, uma i igre i đuske. Đuske, obavezno, bez toga ništa. Tu se rađaju te nove reči. Šapni mi da saznam, cmokni da otkrijem, tu se nešto događa. Tu se vrti ta igra, tu su nove reči, tu te kripto igre prelaze u skidanje maski i dodir tajne erosa, magije ljubavi ili magije prljavog novca, i da ne govorim šta se sve događa, ali ja ne bivam u to vreme na tim mestima. Ima jedan problem, Beograd je
u nekom trenutku u 20. veku u dimenzijama prerastao sebe. I u tom trenutku kad je Beograd prerastao sebe, kad je prešao nekakvih 600-700 hiljada za koliko je projektovan u stvari. Da, On je projektovan za 300. Postao u stvari mali megalopolis. Tada već nije bilo moguće uhvatiti nešto što bi se zvalo jezik Beograda. Da, tačno. Tada se to rasulo, ali ne rasulo po krajevima Beograda, delovima Beograda, nego rasulo kao kad sipate farbu u vodu, pa se ona razlive i vi samo u jednom trenutku više ne znate gde prestaje boja i gde. Više ljudi znam koji su pokušavali da napišu nešto na temu beogradskog govora, da pokušaju da utvrde da li ima razlike između Crvenog krsta, Dorćola, blokova na Novom Beogradu, ne znam, Miljakovca. Uopšte ne govorim o onim starim toponimima tipa Dušanovac. Dušanovac je nestao. Hadži Popovac. Hadži Popovac, da. Upravo to kad je Beograd nadrastao, to su prosto nailazile mase ljudi koje su dolazile odsvakle, čak iz bivše Jugoslavije cele. Znate, vi dobijete u stvari, kako se to zvalo u svoje vreme, melting pot, jeli? Tako je. Dobijete mešavinu jednu u koju svako nešto učita. Sad je potrebno da Beograd živi u ovim dimenzijama više decenija stabilno, da ne dolazi do novih melting potova. Metanastazičkih kretanja u okviru grada, da. Dakle, da bude stabilan u ovim dimenzijama, da nekoliko generacija ljudi odraste tamo gde su rođeni. Dakle, moja deca da ostanu u bloku 70 ceo svoj život i da njihova deca ostanu u bloku 70, onda bi se možda formirali pokrajinski govori u okviru Kneževine Beograda. Ali ako uzmemo u obzir to da su mnogi odavde otišli dalje, da li to znači da u nekom Čikagu tamo imamo isto to samo sa engleskim? Ne, to apsolutno, toga su Englezi odavno svesni i to je jedna od grešaka koju ljudi danas prave. Rekao ste sa engleskim. Kao engleski je jedan. Ne postoji apsolutno jedan entitet koji se zove engleski jezik. Prvo to znamo iz škole, učili su nas u svoje vreme, pre 40. godine, britanski engleski, američki engleski, kanadski engleski, australijski engleski. Književni engleski. Nada sve. Ne, to nas nisu učili, zato što to čak ni onda nije postojalo. Ali šta se desilo u međuvremenu? U međuvremenu kako je pokretljivost po svetu postala nenormalna, slobodno ću reći, vi ste dobili situaciju da govornici drugih velikih jezika, tipa, ne znam, vijetnamska zajednica u Americi, kineska zajednica u Americi, unosi elemente svoje gramatike u taj engleski jezik i pravi nekakvu varijantu engleskog jezika. Da u zemljama u kojima je engleski jezik zvanični, po Africi ili recimo u Indiji, ljudi unose elemente gramatike svojih jezika u strukturu engleske rečenice i ona se menja. Tako da već, boga mi, dobrih 20 godina sociolingvisti govore o pojmu world Englishes ili international Englishes bez ideje da uopšte postoji jedan entitet koji se zove engleski jezik. Zapravo to tačno mi imamo u Beogradu u ovoj, da kažemo, maloj velikoj gradskoj sredini. To mi imamo zapravo i sa srpskim jezikom, to svi jezici na svetu sada imaju. I sada to povlači jedno pitanje koje ste nagovestili u onom neformalnom razgovoru pred emisiju. Govorili smo o rečnicima srpskog jezika. Dakle, i onim koji se zovu Vujaklija, koji su rađeni po Vujakliji, ali i ovim novim. Postoji li u stvari adekvatan rečnik srpskog jezika i ako ga nemamo, zašto ga nemamo? Sad bih mogo iz Njegoša da krene malo ruku, malena i snaga. Dakle, nemamo dovoljno ljudi koji bi to mogli da rade. To nam je, inače nam je jezik 66, rupa nasvirali, tako da to nije čudno. Nema interesovanja, nema ljudi koji to mogu da rade. Da se razumemo, srpski jezik je posle Vukovih srpskih rječnika
prvi put dobio rečnik srpskog jezika 2007. godine. Od Vuka do 2007. Ono su pre bili rečnici srpsko-hrvatskog jezika. Nijedan rečnik na svetu ne može da uhvati život u ovom trenutku, niti život u prethodne 2-3 decenije. Svi rečnici u svetu kasne nekoliko decenija za stvarnim jezikom koji je u ovom trenutku živ i za stvarnom leksikom koja se koristi. Čak jezici koji su leksikografski dobro obrađeni imaju dugu leksikografsku tradiciju. Oksfordski rečnik se do engleskog jezika naravno dopunjuje, ali sa zadrškom od 10-15 godina dok oni procene da li je reč se primila. Tako je, da li se Pelcer primio ili nije. Vi, dakle, samo iz tog razloga imate kašnjenje od bar 15-20 godina. A kod nas, naravno, i 50 godina, budući da je građa za naše rečnike veoma stara. Što znači, Simo, vi ste u stvari napravili rečnik za buduće rečnike. Pa jedno malo uputstvo. Pa u stvari njegov rečnik će biti prošlost kad dođe do... On će biti debela prošlost, ali će biti koristan. On će biti zapravo jedan snimak jedne epohe, jedan odsečak jednog vremena, jedne turbulencije, jednog traganja za identitetom. Put od Vukovog rječnika do rečnika matičinog 2007. je bio predugačak i previše vremena potrošeno da su mnoge reči i nestale. Što volšebno, što stvarno, ali reči žive svoju tajnu, njih nose ljudi u naramku uspomena, nose ih u tajnim dnevnicima, nose ih u sećanju, nose ih u srcu, a i nose ih u peru. Ako pero nešto ne stavi na hartiju, mi toga nemamo, odnosno upiše u kompjuter. Da, to je nova vrsta hartije. Nova vrsta hartije. Book readeri su zapravo jedan korak napred. Ja sam jednom velikom izdavaču sad za sajam knjiga rekao da mora da ima 3-4 book readera da pokaže ono što on radi o novoj generaciji, da napravi jedan priključak. Oni su držali neke kopije book readera, čak su neki imali iPade da pokažu kako se knjige listaju, da imaju fakturu knjige. To je samo jedan pokušaj, mi mnogo već kasnimo. Moja snaha u Americi već 3 godine na Kindlu čita knjige i to nastala jedna pomama, na svaki dan mora da skine jednu knjigu i da pročita. Mislim, to je jedna igra, to su ovi ljubići, lake stvari, ponešto iz njene struke, ali Kindle je zapravo ulazak u jedan novi svet i on će za 1-2 kod nas postati jedna brza stvarnost. Želim da vas pitam sledeće. Da li srpski jezik danas čuva duh srpskog jezika? Mislim ovde pre svega na upliv stranih izraza, stranih reči. Koliko su oni ti izrazi, koliko su u stanju da se prilagode formama srpskog jezika, da taj jezik ne izgubi svoj duh? Opet filozofsko pitanje, izvinjavam se. Nije filozofsko pitanje, vrlo je konkretno. Ja ne volim priču o duhu jezika, nijedan jezik nema duh. Duha imaju ljudi koji stvaraju taj jezik. Jezika bez ljudi nema. Dakle, ne postoji takva stvar kao što je duh jezika. Ali čak i ako hoćemo da govorimo u toj za mene nepostojećoj kategoriji, ja razumem šta ljudi podrazumevaju pod duhom jezika.